lotawuhlala lotawunetseteka ngelikakhe ahlaliseke abe ngumake sesingabathatha nje thina sebahlala lapha kulezi indawo baqale emathafeni sebaqima ukoma lapha Nkosi yami badlala emakhaya kodwa Jesu abana nesikhathi sekugeza Nkosi yami abana nesikhathi sekuprepare endlini udaba bathi baba utatibona ujwayela njani ngoba uteke wena ukuthi utomsida nje bongingasho kulela ngaliphelile ukuthi sebavele bamkhombe ngonyawo bathi ukudla kwakho asamgezisi nezandla uthi athatha ukudla kufake etrayini bamnika indwa semali bathi isule uthi isula njani lo muntu wakuningi lwakubambile hayi Nkosi kuthi lo make lona bathi hayi man Prince lona lo make lona bekungumake loqotho lo le ukuthi noma nika ingozi sakhe kudla bekahlala ibuke nokuthi kunya njani uyayibona nje chaza ngokuthi malifika lapha ezantsi lapha lithi akuyi ngokuhle ukuthi wena umuhle unamahitsi ube kahle nani bathi uya ukuthi wenza yebo enenakekela lenyanga uthi nike isikhathi man yiloko kufunekayo uyinde liqedza ukuthi wena ngoba uthi wena akuzange uzogana amahitsi lana uzogana awakhe ekhaya ngebuhle awulakhe ekhaya ngebuhle ungaba muhle mara intendo tabatisha uyakubona manje so izandla kumele kubonakala ungumama uzogana la yekela ukwenza okubi yenza okuhle lokho kufunekayo asiqhubeke la sizwe la khuluma nathi mntumbatumbane iBhayibheli lethu lesibone ukuthi sesikhulumile kakhulu libone ukuthi sesiqedile lebona ukuthi sesiqedile lona ingakho lingasafuni ukuthi siqhubeke hayi mara liyasho leBhayibheli livi man wena buti kakhulu Prince likhulume kakhulu lelivi bomake emakhaya asendeni kahle imithi lamalanga iyadzilika ngani ngoba asendi kahle nanolwimi lethu sibomama nalelimi lethu kungakho liselinye livi lilwimi lapha kuJobe likhuluma ngelilwimi ukuthi lilwimi lishisa tikhothi ngekwenda kwethu ngekukhuluma kwethu lisithi esincane ngekukhuluma kwethu ngekwenda kwethu akusafani and lokuthi lo mntwana abantu vele ukuthathe ngokuthi uyakuthanza and akwethemba uma ufukufuku uyamdisappoint ake senteni kahle emakhaya yebo ayikuthi adikoti inkinga hlalethi khona but tidzinga umfati lo tatikoti indzaba takhe tidzinga umfati lo tawuhlala ekujuleni aqhubekele ekujuleni ahlale simo sivuma singavumi ende kwene kungendeki akudzele bonke athi ngakushiya ekhaya ngathi ngitohlala kangema ngathi ngitowakha kangema ena ngeke wakhe elikhaya uyiwani kuze wakhe elikhaya kudzinga ube nemsidi uma usuka vele umathi ebazalwane ngiyathanza futhi ukubekisa ngaAdam naEva Adam naEva uNkulunkulu uthe umendela umsidi vele thina sibasidi indvodza vele inhloko yelikhaya make usisekelo vele wena wabalibumba awuzange waba inhloko awuzange waba ligodo wena uzobambisa wena uyabambisa utastini tukwakho uyabona wena vele ubekezela ene kusubeke intene vele stini sihlale tukwakho vele uyabona wena vele ulisaka uyabona umbikele phela kuyabikelwana la kakhulu kuyakhulunyiswana ukuthi babe phela la ngisakhona uyaunqedzise angisho vele ngingumnqedzi ngisho noma uphume edolobheni yebo babe ngiyahamba ngiyacela awuthi ngiyacela uyabona futhi siyabonisana la yebo siyabonisana ukuthi lokhu baba noma ke kunaletinye izinto lethi vele baba ngekathi khona letinye izinto tidzinga wena utijwayele uyabona tidzinga utijwayele wena utifundzise yabona nje ifurniture mangabe ngizofaka ifurniture sibukisana yebo ukuthi yini lana baba izohlala kuphi space sayo singakuphi le fridge lena asithathe le silver sithathe le mhlophe uyabona kuyabukiswana siyabonisana ukuthi kahle kahle ene siyadlala la ekhaya siyadlala sina sihlalisile njani yabona nje mina sisenjani angifuni umphathi ongithethisayo angiphamisele mina vele ngiyakwata kakhulu angifuni umuntu angiphamisele lizwe yabona mawukhuluma nami noma thi ukwade njani manje uthule ke ungilinde wehle lo mphefumulo wakho sekhaya ungikhulumisa yebo wangibangela umsindo ayivele ngathi ngaphuma ngihambe singamadoda nje usuthanda umsiso futhi ethandweni but Prince asisho ukuthi inkinga dikho tihlala tikhona siyacoca
bathi vele kunenzawo inkinga lezo zandisa lothando. Yes. Izona le inkinga ezenza ukuthi lothando luqhubeke libe. Nathi lethi inkinga hayi ukuthi singena nato konke size sofika la ejuleni. Tihamba sithi sihlula sithi shiye la idani ngubo. Yebo sithi ngubo siyathi shiya. Le kamera nasinato le. Asinato lekusabhojwa amadzala le. Le injabulo uma uhluleke ujabu ukwate la mara le utofu ujabu. Uma sifika le stadium sidlala ibhola kuphela nje. Ayibona. Asisabambi lo lokunye nje. Uma sihlule ibhola sawuyekela. Ngisho kuyaphunyula vele. Hayi ukuthi leso sithatha inzaba le. Asikhuluma ukuthi inzaba. Ngulo mfathi lofunekayo. Uyakubona? Udlale nemiyeni wakho. Akuthi ukuthi yathi umyeni wakho akagugu. This is your best friend. Yebo. This is your best friend. Kuthi esikhathini iguga kulesikhathi lethinto setendeka kahle. Senicala phansi niyajola. Uyakubona? Best friend wakho. Ngicala phansi niyajola. Kunaloko ungazange ngisho leso sikhathi besaforoma sente bantwana sente yonke lento le. Ngiyela lesikhathi sokuqala phansi awubona lo mfathi uvukile kuseni luvile. Okwenda konke sewuqedile sewunesa umyeni wakho. Ayibona. Ube nesikhathi sokuhlala nemyeni wakho. Ungamsaba umyeni wakho. Balalele emakhaya, babukele bethu emakhaya. Nale iBhayibheli lethu selivele lapho umsebenzi sesewuqedile nalo lavele laphelelwa ngumlilo ngoba libone thina ukuthi sesingumlilo odlayo sidla kakhulu. So nje siyabonga kakhulu ukuthi nisiphe indlebe nisiphe nesikhathi nisibukele. So siyabonga kakhulu kumusa kithi lokho siyabonga kakhulu. Nibe nosuku oluhle. Ningakhathalwa yithi, ningakhathalwa ukusilandela. Lokunisilalela nizwa sikhuluma ngako konke ukuthi siyakhuluma ukuthi siyasiza siyangena lapha emakhaya siyaxolisa ukuthi sinibangela umsindo kodwa egcineni kwakhona siyakha ukuthi nawe lapho ukhona nawe uphile nawe ukhona ukuthi uphilele umndeni wakho ukhona ukwenzela umndeni wakho okuhle ngoba egcineni kwakhona okubi akufuneki ngoba nalesi sihlahla esasilapha kuba bogogo bethu Adam noEva sasingesokwazi okuhle nokubi. So manje kumele siyekele kunjani okubi senze okuhle khona ingilosi leyabekwa mangabe kukhishwa gogo wethu Adam noEva lapha ensimini yaseEden kwabe kwingilosi lapha ukuthi leya ngilosi iyosibamba ngophawu. Phela thina manje into emele siyifune kumele sifunele liphawu lokuyongena sibuyele kuleya nsimi. Dadwethu mina I'm signing out. Nawe valelise emakhaya. Awu siyabonga abalaleli emakhaya sibonga ukusilalela ukuthi nika isikhathi senu nihlale nilalele thina. Kungumusa lokho waNkulunkulu. Sitokhutsatana sitohlomisana ikhalithi kamoya. Ingani lithi live asilwi nenyama nengazi. Silwa nemimoya yemkhathi. Iyavuka emakhaya. Iyavuka imimoya emakhaya kakhulu ku relationship le ihlanganisela uthando. Senamuhla sitokhutsatana ukuthi kukhona lokunye singakulungisa uma singahlala phansi. Sikhulumisane into tiyalunga. Siyabonga abalaleli emakhaya ningadzinwa ngathi sitasawubuya futhi nakusasa sitokhulumisana. Siyabonga egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Sizobonana. Sengisayina out mina Thubani Prince Wangema nosis Angel wakanhlaba. Siyabonga sithandaze. Siyabonga babe wethu lo ingcwele. Siyabonga yise wenkosi yami Jesu. Siyabonga Ncaba itinqaba emini Nkosi. Sibonga umusa wakho. Sikuvile Nkosi ukhuluma netimpilo tethu siyala usicunzisa sinike amandla lamasha. uNkulunkulu wami lobuhle uthevini lakho nasiphi isimo masifika kuwe babe siyakulalela. Siyabonga Nkosi kulanga labomake kusinike amandla langaka. uNkulunkulu wami lobuhle sikudumise ngekholwa nangekwethemba kulakho ligama Jesu Kristu lotawubuya masinyane. Amen and amen. Amen.